Reka tubashimire kandi tubahe ikaze mwe mukurikira amakuru n'ibiganiro tubagezeho gatanu kuri gatanu mwe mudukurikira muri hirya no hino hatandukanye tubahaye ikaze mu makuru yacu kandi twisere ko mumeze neza mwe mudukurikira rero mwaba mutarakanda subscribe cyangwa sabone bitewe n'uri ukoresha ndagushishikariza kuba mbere maze ukazajya ubona amakuru n'ibiganiro tugenda tukugezaho gatanu kuri gatanu tuze cyane rero reka tunyarukire hano mu karere k'ibiyaga bigari abariho duhera amakuru yacu twize cyane reka tuyahere mu Burundi Mwishyaka riri ku Butegetsi Cndd-Fdd mu bayobozi baho ryo biravugwa ko ubu ngubu harimo kuvugwamo umwuka utari mwiza n'amakuru rero akomeje kugenda hatangazwa mu Burundi nkuko rero amakuru dukura mu Burundi abivuga biravuga ko rero kuva aho hamenyekaniye amakuru avuga ko Mwishyaka nyine riri ku Butegetsi Cndd-Fdd bivugwa ko mu gihe gishize hagaragaye amakuru avuga ko baba bari batumijeho ibikoresho bitandukanye harimo n'imipanga ndetse ibi bikoresho bikaza guhita bishyikirizwa urubyiruko ruri mu ishyaka riri ku Butegetsi Cndd-Fdd ruzwi nk'imbonera kure kuri ubu rero abari muri iri shyaka cyangwa se abagize iri shyaka hatangiye gututumbamo umwuka utari mwiza nkuko amakuru dukura muri iki gihugu abitangaza nkuko rero biri kuvuga biravuga ko doko nyine biravuga ko hari imipanga yari yaguzwe mu gihugu cy'Ubushinwa ndetse iyo mipanga ikaza kujyanwa mu gihugu cy'u Burundi ikaba yaragejejwe muri iki gihugu cyangwa se yaragejejwe mu Burundi ku itariki 26 Werurwe umwaka wa 2024 ibikoresho rero bikaba bivugwa ko byaciye mu gihugu cya Tanzania kugira ngo bigere mu Burundi ni mu gihe kandi bivugwa ko ibi bikoresho byari byaguzwe mu gihugu cy'Ubushinwa nkuko rero byakomeje kugenda bitangazwa bivugwa ko byari biri ibi bikorwa byo kugura ibi bikoresho harimo n'imipanga byari byitiriwe ishyirahamwe Fondation Pa Burundi ribowe n'umuyobozi w'ishyaka riri ku Butegetsi Cndd-Fdd hariwe Haveriyande kuri yo nkuko amakuru dukura mu Burundi yakomeza kugenda abitangaza kuri ubu rero Mwishyaka riri ku Butegetsi Cndd-Fdd biravuga ko umwuka utari mwiza aho rero abagize iri shyaka cyangwa se abayobozi b'iri shyaka batangiye kutumvikana bagatangira kwitotomba bavuga ko ngo amakuru yabo yatangiye kugenda ashyirwa hanze mu gihe kandi baba bayavuganye mu buryo bw'ibanga nkuko rero amakuru n'ubundi dukura muri iki gihugu akomeza kugenda abitangaza mu gihe gishize rero bivuga ko nyuma yuko humvikanye amakuru avuga ko nyine iri shyaka riri ku Butegetsi rya Cndd-Fdd ryatumijeho iyi mihoro ndetse bikavuga ko yari amakamyo agera kuri 4 yari yaguze yari yuzuye iyi mihoro ubwo yagezwaga nyine mu Burundi iciye mu gihugu cya Tanzania bivuga ko nyine byabanje kuzamba kugira ngo byinjire mu gihugu gusa Perezida w'iki gihugu Evariste Ndayishimiye ko yaje guhamagara muri Tanzania ababwira ko ibyo bikoresho byaguzwe na leta y'u Burundi maze biza kurekwa bigera mu gihugu cy'u Burundi bikihagera rero bivuga ko byaje kuherezwa imbonera kure ngo zitangire kubikoresha ngo zikaba zari zabwiwe ko rero ngo ibyo bikoresho bigomba kwifashishwa mu rwego rwo kwivuna cyangwa se byo guhashya umwanzi w'igihugu ngo kubera ko abanzi b'igihugu cy'u Burundi ko bamaze kuba benshi mu gihugu nkuko rero byakomeje kugenda bitangazwa ngaya makuru yari yakozwe mu buryo bw'ibanga ndetse bikaba byari byateguwe n'ishyaka riri ku Butegetsi Cndd-Fdd gusa bikaba byari byemeranyijwe ko ngo ayo makuru atagomba kumenywa na buri umwe wese uretse abari mu ishyaka riri ku Butegetsi nyuma yaho gato rero amakuru yaje kumvikanamo ko amakuru yaje gushyirwa ahagaragara ndetse n'ibitangazamakuru bitangira kuvuga ku bijyanye n'ibi bikoresho byaguzwe n'ishyaka riri ku Butegetsi Cndd-Fdd maze abayobozi bagize rino shyaka batangira gusubiranamo bavuga impamvu aya makuru yaba yagiye ahagaragara kandi byari byakozwe mu muhwezo ni mu gihe rero nyuma y'igihe gito haje gukoranywa cyangwa se haje kubaho inama y'igitaraganya yahamagajwe n'umuyobozi w'iri shyaka riri ku Butegetsi Reveriyano Ndikuriyo ndetse n'abayobozi n'abandi bakorana muri iri shyaka binavuga ko ndetse iri shyaka mu nyuma yaho haje no kuba umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye nawe yaraje kwitabira iyi nama gusa ngo bikavuga ko ntacyo yigeze avuga muri iyi nama ngo we yahise anigendera ntacyo atangaje ku byari birimo biravugwa muri iyi nama ni mu gihe kandi ngo abari bayoboye iyi nama ndetse n'abayobozi b'iri shyaka riri ku Butegetsi Cndd-Fdd bari bitabiriye iyi nama batangiye gucyocyorana ndetse umuyobozi w'iri shyaka riri ku Butegetsi Cndd-Fdd ari we Reveriyende kuri yo yatangiye kubwira nabi abo bakorana ndetse atangira kubabwira ko iri shyaka ngo rigizwe n'abayobozi batandukanye cyangwa se harimo abatandukanye impande ebyiri ngo harimo uruhande rw'abaturutse mu gisirikare ndetse hakaza kuba harimo n'abandi ngo babasivile bityo rero ngo hari abagomba kumenya amabanga atandukanye hakaba hari n'abatagomba kumenya
aya mabanga y'ishyaka riri ku butegetsi cyangwa se ngo hari ibyo bagomba kumenya n'ibyo batagomba kumenya muri iri shyaka. Umuyobozi w'ishyaka riri ku butegetsi rero Cndd-Fdd Reverien Kuriyo yatangiye kubwira nabi ngo abandi bayoboke b'iri shyaka, ndetse atangira kubabwira ko iri shyaka rigizwe n'impande ebyiri. Ni mu gihe rero abari bari muri iri shyaka bose batangiye ngo kuruca bakarumira ubwo uyu Reverien Kuriyo yatangiraga kwitotomba. Ni mu gihe kandi ngo n'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye ubwo yahageraga yasanze umwuka utari mwiza mu bagize iri shyaka, ngo byatumye arucararumira ndetse ngo ahamara akanya gato ahita yigendera. Ni mu gihe rero bivuga ko iyi mihoro yaguzwe mu gihugu cy'Ubushinwa ubwo yageraga mu Burundi yahise itangira guhabwa urubyiruko ruri mu ishyaka riri ku butegetsi Cndd-Fdd, aho uru rubyiruko rwabwiwe ko ngo rugomba gukoresha ibi bikoresho cyangwa se iyi mihorongo mu buryo bwo kwivuna umwanzi cyangwa se mu buryo bwo guhashya umwanzi w'u Burundi. Ni mu gihe kandi amakuru yagikomeje gushyirwa ahagaragara mu Burundi yavugaga ko by'umwihariko abatavuga rumwe n'ishyaka riri ku butegetsi Cndd-Fdd bahangayikishijwe n'uburyo izi mbonerakure zibafata kugeza n'ubwo bamwe muri bo bavuswa ubuzima ndetse abandi bagashimutwa ubuzima bwabo bukaburirwa irengero. Ni mu gihe kandi uru rubyiruko ruri mu ishyaka riri ku butegetsi ruzwi nk'imbonerakure rwakomeje kugenda ruvugwa mu mabi atandukanye, aho bakomeje gushinjwa kuba bagenda batera abaturage ndetse bamwe muri bo bakanabica, ikindi kandi bagasahura n'abaturage. Ni mu gihe kandi uru rubyiruko rwirara mu baturage rukabasahura haba mu tubari, bamwe rukabica nta n'icyo rubaziza. Ni mu gihe kandi uru rubyiruko rwagiyeho ariko nyine rukorana n'inzego z'umutekano w'iki gihugu, ndetse bivugwa ko banashyigikiwe na perezida w'iki gihugu Evariste Ndayishimiye. Ni mu gihe kandi abayobozi ndetse n'abandi bari mu ishyaka n'ayandi mashyaka atavuga rumwe n'ubutegetsi bw'u Burundi bavuga ko bakomeje guhangayikishwa n'izi mbonerakure, ndetse kuko ngo iri shyaka riri ku butegetsi akenshi cyangwa se rimwe na rimwe rijya ribangamira uburenganzira bwabo, bakabona ko akenshi bashyirwa mu muhezo ntibabashe kumva mu gihe habayeho ko bakitabaza ubuyobozi ngo bugire icyo bwabafasha. Ni mu gihe rero kuri ubu umwuka nawe utari mwiza muri iri shyaka riri ku butegetsi Cndd-Fdd, kubera ko abarigize batangiye gusubiranamo kubera ibi bikoresho nk'imipanga cyangwa se imihoro yaguzwe hatari kumvikanwa uburyo izakoreshwa, ndetse bakaba bari no gutangaza ngo amakuru yabyo yashyizwe hanze mu gihe bari bazwi ko ari amakuru y'ibanga. Turabashimiye rero mwe mukurikira amakuru y'ibiganiro tukugezaho ku muyoboro wacu wa YouTube wa Rwanda Top News. Turagushimiye kandi subscribe cyangwa se abone bitewe n'ururimi ukoresha, maze uzajya uwa mbere kubona amakuru n'ibiganiro tukugezaho 5 kuri 5. Ndabashimiye, mugire amahoro n'ubugingo kandi muhahe muronke amakuru yacu nakagaruka.